Ji ma autant, et na fond nous ekoku le présente me bio agberu Jésus sinkoma. O ji gbigba metone de, le bono dio vwenu do beto si bezame. Aro besi sememba ji mon katona jaro présente me. Ma no jo vitole do ya heko dia. Ko gbe no dia nu biro bezame to me rie. Kwa ba de ra santa de we mi memba na ko de mba ma vanvana célébrer mina hanu do ja 28 verset 26 e mi mlando. Wenue edo seji na no kwedo do jao wenue ede alinu jikeun po jidogbe po mina hoda do po ojiela de yan kunoton lo be ti jaro egbedian ena fon we ko kuro prezanto me we ko kuro ajo to me we ko kuro le do we prezanto me bi ena fon bi wa gbere Jesus sin koma ana touche mauche Mouye azon egbo de jielo ere jijawe do présenter me dion do gbigba me e ren wa nu miye lo mona mo azon egbo do apafe de bi do présenter me am jielo ni jaro aikunba miton la di lo bobo aikunba miton la nu mi wa ndebu ni na sindagbe ni na nu dagbe lo bo na fifa kwa wa jija ko do Jerusalem koma ami bonosu Bamina ya nukunda gbe do jida gbe ko jara ikun mi ton leji do Jesu Christ nkoma enji e apo won ya amo jide we ba sepe to me degbe bele jija do prezanto me be si egbedun manonu ji mo nkan ton ni lawe o nu ma bu degbe ba jibe o beto de bude lo bana do ji mo nkan ton te ya do jira ji gbigba me ton enji pa apo won lo bogo si sepe to ma anaya nukun ena ton Simeon de Jérusalem comme dei akuro bazanto me lobo do da yo efo wetonu folo bo fifa si wonu be représento me da pa fele bi partager dès lors hakbeto attend bon enregistrer le babane wala nu ora santa simpaje lo no e hombe tegba na mo de holen ko ton le akuno ni tonwe nu titoni ja représento me amen.